Ten County ma Nyamira komakore gi sirikal mamalo kod riwruok mar jopur ma pachoka ochako chenro mar chiro pur mar kahawa ma pith mare osebedo kodok piny e kauntino ka giloso kod jofwambo e nyasi manotelie kod jatelo mar weche mag pur e kauntino Peres Mong'are kod nyawadgi Bernard Maina ne gijiwo jopur mondo orwak yore manyien mag pur mar neno ni gimedo yuto mar kahawa. Peres bende nolero ni Ten County no oketo thenge omenda maromo siling milion 10 mabiro konyo jopur yudo kothe mag kahawa. Kutushika mkono tuanze hii safari pamoja, ndio sababu tuko hapa leo, na tumeanzia vile nimewaambia kwa mafunzo ya maafisa. Hii wiki yote tutafanya kilimo, mafunzo ya kahawa, tutakuwa kwa estates na tutakuwa kwa cooperatives societies. Tuko na mpangilio tuone tunaweza kufukuza umaskini. Katika budget ya mwaka huu tumetenga kiasi ya shilingi milioni 10 ya kununua seedlings ili tusupport wakulima, kwa sababu tusipo support mambo ya production, then hata tukitafuta market, then itakuwa tuko na market lakini hatuna produce ya kuuza. Niweze kuwahimiza ya kwamba hii mmea ya kahawa wakianza, tuanze na wao pamoja from land preparation, hizo stages pole pole, na wao watu wenye wanavumilia, tutaenda na wao pamoja ili mmea wa kahawa iweze kuwapatia angalau faida katika mifuko yao.